तामुलपुर पुलिस बिफाना ड्राग्स गांजा टेब्लेट बायदि फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ सावगारदों। तामुलपुर जिल्ला पुलिस बिफाना दिनै गोबां बिबांनि बायदि रोखोमनि फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ सावगारदों। तामुलपुर जिल्लानि बारकाटानि फोथाराव गांजा फेग्रा टेब्लेट आरो ब्राउन सुगार बायदिखौ तामुलपुर पुलिस बिफाना सावगारो। तामुलपुर जिल्ला पुलिस दिथागिरि सुमन चक्रवर्ती, तामुलपुर पुलिस बिफाननि लोगो दिथागिरि खुनुफुन देकाजों लोगोसेनो तामुलपुर महकुमा रायजोआरि सावस्रि फाहामसालिनि गाहाय बनसम केशव आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावथिफोरनि नुजाथिनायजों दिनै तामुलपुर पुलिस बिफाना 71,92,440 रांनि बायदि फेग्रा मुवाफोरखौ दुथां आरो गांजा बेफारिफोरनिफ्राय बोखांनानै सावनानै गारो। मिथिनाय बादिब्ला पुलिस बिफाना 87,868 किल'ग्राम गांजा, फेग्रा 6,855 केप्सुल टेब्लेट आरो 2,839 ग्राम ब्राउन सुगारखौ सावनानै गारो। तामुलपुर जिल्ला एबा रायजोआव फेग्रा मुवानिफ्राय उदां खालामनाय आरो मोनसे गोग्गो समाज दाफुंनाय थांखिजों पुलिस माखासे ड्राग्स फालांगिरिफोरनिफ्राय हमनानै दिनै सावनानै गारो। আজি আমাৰ যিখিনি আমাৰ থানাত যিখিনি আপোনাৰ ড্ৰাগছ যিখিনি চিজ কৰা আছিলে, আমি অনাৰেবল কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি সেইখিনি আজি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু অলৰেডি আমাৰ প্ৰচেছ ডিষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে। আমাৰ কমিটি আছে, কমিটিৰ মতে আমি যিটো হেৰি কৰিছোঁ সেইমতে আমি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছোঁ। আমাৰ অল টোটেল যিখিনি চিজ হৈছে ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে, গাঞ্জা 87.868 কেজি আছে আৰু কেপচুল আছে 6855 নাম্বাৰছ, ব্ৰাউন চুগাৰ আছে 2.832 গ্ৰাম। টোটেল আমাৰ ইয়াৰে ভেলু অলমষ্ট 72 লাখ মান হৈ যায় ইয়াৰ ভেলু। গতিকে গোটেইখিনি আমি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছোঁ আৰু আমি সেইটোৱে মেছেজটো দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিখিনি তামোলপুৰবাসী ৰাইজক। ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত একদম 100% আমি একশ্যন হ'ব লাগে। কি ইনফৰ্মেশ্যন আছে, যদি কিবা আছে আমাক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমি সদায় ড্ৰাগছমুক্ত এখন সমাজ গঢ়িবলৈ সদায় আমি এইটো চেষ্টা কৰি থাকিম।